Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu min minal janabah wa yaumal jum'ati wa minal hijama wa min ghuslil mayyit, rawahu Abu Daud wa sahahu Ibnu Khuzaimah. Takhrijul hadis. Hadithu Aisyah rawahu Abu Daud wa ghairuhu wa isnaduhu dhaif fihi Mus'ab ibn Syaibah al-Aqrab dha'fuhu. Jadi dari Aisyah menceritakan dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi karena 4 sebab. Mandi karena janabah, mandi karena hari Jumat, mandi karena dari bekam, mandi karena dari mandikan mayit. Itu hadis dari Aisyah, namun hadis ini dhaif. Fiqhul hadis mas'alatun al-ghuslu minal hijamah. Permasalahan mandi dengan sebab bekam. Al-hijamah hiya syaftud dam minal badan bi alatin li ajli tadawi. Hijamah itu mengeluarkan darah dari badan dengan alat dalam rangka apa? Berobat. Wa qad ikhtalafa ulama fi istihbabil ghusl liman ihtajama ala qaulain. Para ulama berbeda pendapat tentang sunnahnya mandi bagi orang yang berbekam. Ada 2 pendapat. Al-qaulul awwal yustahabbu lahul iktisal. Pendapat pertama, mereka mengatakan disunnahkan mandi. Di hadis Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu min arba'in wa minal hijama wa huwa madhhabul Hanafiyyah wa qaulul Syafi'iyyah wa riwayah lil Hanabilah. Pendapat pertama disunnahkan mandi. Mandi dari mana? Mandi dari berbekam. Setelah bekam mandi. Berdalil dengan hadis ini. Al-qaulul tsani la yustahabbu lahul iktisal ba'dal hijama. Pendapat kedua, tidak disunnahkan mandi setelah bekam. Fayakfi ayyughassil mawdi'al ihtijam. Cukup baginya basuh tempat yang dibekam saja. Li'adami thubutil hadis bidzalik, karena tidak ada hadis yang sahih dalam hal ini. Wa huwal mazhab indal Hanabilah, dan itu mazhab di kalangan mazhab Hanbali. Wa qaulu ba'di Syafi'iyyah, pendapat sebagian Syafi'iyyah. Wa qad shahha an Ibnu Umar, dan juga telah sahih dari Abdullah bin Umar, annahu kana idza ihtajama ghasala hajimahu. Yang sahih dari Abdullah bin Umar bahwasanya dulu beliau tatkala berbekam, beliau membasuh bekas bekamannya. Fayaksil mahajimahu min ajli izalati hadzal dam. Yang ada beliau malah membasuh bekas bekam tersebut untuk menghilangkan bekas darah. Hadzal qaul huwa rajih. Itu pendapat yang rajih. Bagi orang yang berbekam tidak wajib untuk mandi, namun yang cukup bagi dia membasuh bekas bekam tadi. Jadi tidak diwajibkan, tidak disunnahkan bagi dia mandi, namun cukup bagi dia membasuh bekas bekam tersebut. Wa qad taqaddamal kalam ala masyru'iyatil ghusl liman ghassala mayyitan wa sayatil kalam ala ghusli yaumil jum'ah wa sifatu ghuslil janabah qariban. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Naktafi bihadzal qadar. Jelas ya?